football Titi par zaruk somriat pahni na ngai thavele don ta ila hariret na phi then khat chuan kan la hre ome Premier League manager hlun pol tak thin kha ania ani hian Portsmouth ain ko lai khan striker Yakubu Alaluta anin chau phur thiam hle red nap khan Yakubu hne na khan tun season a Premier League goal som ni ikhung tin chuan pound sing ni ka peyang che ti in atiama Yakubu hian soin khatia min tiam nu khan goal ka khung ve ta zela goal som panga ka khung nu khan match khat chau khelma ba ka nei to a ma se match nanung bera khan goali ka khung ta thunga ti chuan goal som pakwa katlin ma se goal som ni katlin tak lo awangin lung nu rutak chungin dressing room kapana goal som ni khung tling tura goal khat chau mamo kani na ka shereng hari red nap khan min zota enga tinge hre omiti goali ikhunga lom min tia keichuan kanin choi kha goal som ni khung tlina pound sing ni hlo ka du ani katia red nap kha nui zuya kanin choi kha kalau theihil min der to alom le lo hria ni ila chuan kala chuak da yang che min ti ati ani hari red nap khan Yakubu laka athutiam ashareng lova kha wang khan Yakubu lom tok lo na kha ashathiam lo ma se annuwa anthutiam ashya tharle ta ka kha chuan red nap khan poisa choi a hre hle ti langin Yakubu an goal som ni akhung tin don ai chuan thlak mai adu jok tur thu asoyania ngai tuana omta joka chu red nap khan Yakubu kha enjoy puile ta sela Yakubu tan khan phur ahar to om mange Zlatan Ibrahimovic chen ain khel chung khan Manchester United kor a manani kha khatiang a thlen theina tura thutlungna asiam chan kha ti hian soin England ka in khelang ti ka chiang ngai lova ma se England in khel tura thutlungna ka siam khan ka du thlanna ka chiang tok hle England ka in khelani chuan team pakhat tan chau ka khelang chu United ani ti in thutlungna ka siam Manchester United team kha en chua ka du na team ania kha team khan min mil hle bokin ka ria dikta ka soi chuan United chungchang kha ka chi khleya Manchester United chungchang hrelo chuan football a hre tak lo football ria apiangin Manchester United an ria United kha thlirna tha in ka thlira chu englai puwa ka thlir dan thin ani lotlin na po heklapa hian a thlenna sa thin zia in la hra ve rengang chung lotlin na ta chu korsen nen an chang thina ka ngai tu ta a he korsen hi keipo in thatakin ka hazo nge yang a chan chu katan chuan arit lutuk lo atiani Ibrahim United kha besena sang tak nen azoma English club dang zom du na po nei lovin United a ain sorbing ti chuan United tan match somnga pathum kheling go somni pakwa akhunga assist soma nei tela United tan hian match somnga pathuma tangin goal contribution somthum pakwa lai anei tlinga United in unlock lu lai khan kum somthum pangami ani to le ngal upa hle to ma sela English top league khan ala che thei hle chu wangin United tan Zlatan kha ache chhelova awang lai apel to nuwa lut ani chungin a tho lok hle champion no moi po pathum lai choi pui mana Carabao Cup te FA Community Shield te Europa League te a choi pui man ani Ibrahimovic and United a chuasan nuwa United asialna lam asoi hria tur ombok ma sela United azom chan khachu United a molen big wang ani ti achiang hle Arsenal legend Thierry Henry hian ama chungchang ti hian asoya mi te chuan ka gol khung te le ka che dan phung moi tak thin te awangin min hrerenga ma se heng zong phena hian atira kha chuan mi ten keima a rin na an ngat ngam manglova Premier League kalau kheltir khan mitam takin min be sei sang lova min thril thin chu winger chak tak inia ma se goli keng tel lo ti hi ani khang thu te khan ka chunga min vit rureng thina thatok lova min hriat na thu te kha keima acham reng ma se khang khan min nor kala rim zokin ka thoka ka do thei le zuala ka in ring tok zual sau bok ti chuan gol khung tuwa ka in cher chuak ta ani khati lai min sel na sapthin lai zonga khan mani in thlau thlak na in ti nual na ka nei ngai lo hrim chu wang chuan gol ka khunga piang te kha katan chuan number mai ni lovin gol lu tak zel ani keima khan chiang taka ka hriat ta ka chu mani in rin tlat na hian career athak danglam vek thei ti hi ani ati ani Thierry Henry khan social na ato te kha nual pha lovin player thazok ani theina tura ama norkal tuwa amang ta zoka English Premier League player ro pui berjinga khovela player thaber pola ain hlan kai thei pha
achung ril nat na kha chet pui thei ania ma se that pui thlang jok chu tak chu ati fu em ania a en ton tlak khop mai Lewis Brian Crystal Palace player thin kha Neymar ham thanna chungchang ti hian asoyani kha kontreka ham thatna da tel kan hriat to zonga at thla kalati ber chu PSG ina Neymar ham thatna an siam sak dan kha ani PSG coaching staff pakhat nen course kan kaldun lain ani chon ti hian asoya Neymar hian a kontreka ham thatna anei nuala chuta chuan fans lampana kal nain akut aben chuan bonus euro noi ni adong zelang ti aom thlap khawang kha Neymar hian fans nen in pona tak an nei ngai lova a chan ber chu PSG an ni PSG hian Neymar leinan sum an hmang tam hlea European club then khat squad pumpui hlutna zat ai po a tam jok ani khatiang khopa mantama an lei phena khan bonus le investment lama ham thatna anda tel kha turu hem takania euro billion atling atiani football a hian contract an zia in ham thatna an siam thina chu Klaus sang angin an kaltira hengte hi club lamina player te an chau chuana nasa zoka an nor kal theina ani thin chumia chuan Neymar hian PSG a khan Klaus alo nei shroviau ani ome Chelsea in Borussia Dortmund atanga Christian Pulisic an lak lu khan base sang leya Blues in talent thatak an nei bel ma se Pulisic atanga base kha korpol nen alang chuak lei thei lova UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup te choi ma sela US player langsar hi Chelsea a khan base phak lo flop tia soizui ani hemi chungchang hi ama Pulisic po hian a hria a hresatli alo ti alang bok chu athil soya hian achiang hle Pulisic hian soin ama point ka soi to thin ka chan le na chu ka Champions League medal ani e ka sul nu then khat ti lan na highlight tlema zong mu thartir an ngai po ani mai thei hat-trick ka siam tum ang te kha mi te hian an du an soya heng te hi ani zel don a soya soi chu a ol ma se flop tia min soi sel tu te le fak uchuak player nia min ngai tu te hna ka soi du chu khang min ngai dan ka chungchang an soi dan zong te khan keima a ngong anei ei lo ti hi ani kanuna kapal tlang thila te hian engtin ma min ngong lo kakal zel dona mani kai norkal zel don mi te chuan an du an soi thea lom ati ani Christian Pulisic hian ama soi sel tu te soi sel na hi a hrewe reng ti achiang hlea a chan le dawang hin aril ru akap lian ve hle ti po angai tu thiam thei ome Chelsea in Pulisic hi kumsom ni mi ani lain Paul Magdalene somnga pariat sengin an leya kumsom ni palimi ani in AC Milana Paul Magdalene somni in an hral le Chelsea hian match ja somli panga an chora goal somni parukhungin assist somni pakhat anei man Blues hian substitute player angin an hmangna saberti hretel bokila tichuan AC Milan azom nuwa match ja pariat khel le der to in goal somthum pariat khunga assist somni panga anei tel Chelsea a kan hmulo Pulisic thazok AC Milan a kan hmuwa AC Milan player poimo ber pol ani Christian Pulisic hi Chelsea a khan a flop nge flop lo bultan tua tel tam ma se base phok chuak zo lo ani ben satanga alu tam jiangai to in base a phak lo tho nge a che tha thokhat ate tu azir ani arin om ni janle tukina te khan FIFA Under 20 World Cup khel meka semi final khel zo anita a semi final a hian Morocco le France Under 20 team te in ma chonin hun pa ngaya goal khat ve an khunga mini samthum panhina France player olmeta an lama tilut palin Morocco in man ruai ma se second half mini samnga pakwana France Under 20 team hian Michel mangin an sipuran suta goal dang alu bel tak lawa wangin extra time an khel chun zom heta hian France player Zingula an red card a choi wangin France player tlem zokin hun top lam an khel chun zoma heti chung hian goal dang alu bel lawa penalty shootout mangin chin felan ni heta hian team pahnih ten tum ruk ve an peta France hian tum hni pet goal lovin Morocco hian tum khat an pet goal lova tichuan Morocco hi goal nga goal in penalty shootout an chaka FIFA Under 20 World Cup a final anin pet kaita ani semi final match danga Argentina Under 20 team in sikhat fain mini samsari pahnina a silveti goal khung mangin Colombia Under 20 team an hneya he match a hian Colombia player Renteria Arias mini samsari pakwana red card a choya wangin no chua ani ti hian Argentina hian final in pet kai ve bokin Morocco nen final match anin ma chondona Colombia le France ten pathumna anjong thungang tun tum FIFA Under 20 World Cup hi chile in thlengin
group sang paruka ramin el somni pali te in thenin group pakhata ram pali zelan oma tichuan final lut Morocco hian group match thum an khela tangin tum hi chakin tum khatan tloma point ruk na yin te bula ma hroi tu ni chungin knockout round anin hlangkaya Argentina hian group round match thuma chak 5 vekin solid point kwa nei chungin knockout round anin hlangkai thung tichuan knockout round ma saber quarter final a Morocco hian USA ma chonin gol thum gol khatin an chaka Argentina hian quarter final a Mexico sinhi fain an hne thung tichuan semi final a Argentina hian gol chhual lovin sikhat fain Colombia an paltlang leya Morocco hian gol khat ve ve khunga anin hne tok pui hnuwa France penalty shootout mangin an paltlang ta boka tichuan anni pahni atang hian champion team ti chian anni don ta ani pathum na zon na match hi inrini zan lai pel dar som pahni le chan veya an khelanga final match hi thotrani jingkar darli le chan veya an khel don ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chun zom ta ila heta hian express intar langin Manchester City ch Nottingham Forest atangin Elliot Anderson kumsom hi pahni mi English player thang dong tak hi laklu andua pawn makte somsari panga an seng phal ani hi Chelsea point laklu andu ani team talk intar langin Tottenham chuan Hurricane lakle le dan kong andap meka mase Bayern Munich gol khung khol Hurricane hian English Premier League lama kirle zai hi alarel che launi in atar langani chutiang chuni ma sela Hurricane hen Bayana release clause aneya a release clause mangin Tottenham hian an leilet ngama chu baka chon Hurricane an lo aphut angzat te po Tottenham hian pek anin huam vek to ani Sky Sports intar langin Crystal Palace chuan an player poimo Adam Wharton hi cheldu ma sela an chel zawang empty achiang lova Manchester United in laklu antum hleya Liverpool point laklu tumin club lian dang te point an thli thlai meka Adam Wharton hi transfer kongka honle huna thom nei lian ber pol ni tura ngai ani Spanish sansin buten tar langin Alcacia forward Italian kumsom hi parukmi Matteo Retegui hi Manchester United in laklu andua Ruben Amorim hian tlar malam ti chakna tura striker Siam Jok mamo ainti na konga Matteo Retegui hi chhana tling thei tura angaya abei seyani Italian chansin buten tar langin Turkish forward Kenan Yildiz hian Juventus a khel chhun zom zela duwa Chelsea Arsenal Barcelona le club lian dang enge mazatin be seima sela kumsom ni mi hian puitling zoka la inzir chhun zom zel tumin Juventus chua sanri lo hi adua contract ero mui zok abei sei thung Kenan Yildiz hian ama be sei tu te an lian ti hriain hei hi rem changa mangin Juventus club ho tu ten hena contract mui zok si chua ani theina tura Nornan amang tangkai ve mek ani France sansin bulian li kui pintar langin PSG chuan Bradley Barcola kumsom ni pathum mi hi contract zia tharpuyan tuma andor meka Liverpool le Bayern Munich ten Bradley Barcola hi laklu andua an shal phal lovani France chansin buten tar langin Barcelona le Real Madrid te chuan Bayern Munich defender kumsom ni parukmi Dayot Upamecano laklu an hnia lova ani hian contract a hmangzo hnaya ni pui transfer kongka honle huna free transfer a laklu thei tur zinga mi ania Manchester United le Liverpool te point an be sei mek ani Italian chansin buten tar langin AS Roma chon Manchester United atangin Joshua Zirkzee laklu andua komo point laklu antum Italian club ten Zirkzee hi an be seya kumsom ni palimi Dutch striker United a mun poimo changphak lo hi a input chhuwa ngei po a be sei omani TBR football in tar langin Juventus chuan France defensive midfielder kumsom ni palimi Kevin Thuram hi English Premier League atangin be sei tu anomti antar langa Arsenal Chelsea da Liverpool te poina an be sei thin nia tarlan hian English Premier League lampan thaina rem chang ane chunjom don ni in alangani team talk in tar langin Chelsea head coach Enzo Maresca hi Juventus nen seizom an ni thina Enzo Maresca hian Chelsea hian hunrei tak acham don empty achiang lova chuwangin anram club tha Juventus en kol hi a hrelorin na po alian hle kumsomli pangami Italian manager hian Chelsea hian hunrei tak cham aduem dulawem ti hi achiang ri tlat lavani ole khatichin kha tunchuma football ti kan ngai thak thechin chu nile phodro se